Sanibonani. Ake ngibhedeke futhi njengenhlala yenza. Niyazi yini ukuthi kungani uNkulunkulu adala abantu besimame ukuthi babe baningi kunabantu besilisa? Niyazi ukuthi kungani amadoda ebizwa ngezinja? One, umdali uyazi wabadala abantu besilisa azi ukuthi abanaliseki unkosikazi oyedwa. Qiniso nje lilapho. Noma ungayikhohlisa wena uthi wena uwedwa endodeni unamanga iyajola ngaphandle, iziqhamukaphi ingane zangaphandle kanti wena uwedwa endodeni. Manje indoda yakho mayethi ifuna isithembu awusifuni wena, uthi angamana jole ahambe lekudeni la ungamboni khona, ukubiza ngenhlonipho lokho. Akukona uhlakanipha lokho, ubuphukuphuku ngoba usesithenjini esingekho emthethweni. Nalaba fowethu-ke nalabo dadewethu-ke laba-ke othi mangabe ehluleka ukubopha inja yakhe, ukubopha umkakhe, ukubopha intombi yakhe, ukubopha indoda yakhe, ukubopha isoka lakhe, umyeni wakhe, ebese ezobhodlela kwabanye abantu. Ake ngibuze, yini i-relationship ngesizulu? Akubona ubudlelwano? Ubudlelwano akusho ukuthi kuyadlelwana. Manje-ke wena mangabe sebekudlele ukhalelani ngoba uyazi vele usebudlelwaneni, vele uzodlelwa. Lungisa-ke into yakho le, nidlelane nodwa wena naye, adle wena nawe udle yena, ngoba mawungenzi kahle baba, umuntu wesimame uyondliwa, umondla phezulu umondle phansi. Mama, umuntu wesilisa uyondliwa, umondla phezulu umondle phansi. Mawungakwenzi lokho bakhona bazokudlela. Yabona labo mama laba abahlakaniphile laba, ubezwa bethi he indoda ibhande umtshelekwana kulone lakho wedwa. Bahlakaniphile-ke labo mama. Nencwadi yeBhayibheli yasho ukuthi umuntu wesimame ohlakaniphile uyawakha umuzi wakhe ngezakhe izandla, kodwa oyisula uyawudiliza ngezakhe izandla. Umama ovumela indoda yakhe ithatha isithembu, umama ongafuni indoda yakhe ijole. Wena ongafuni indoda ithatha isithembu, izojola izikujolele ngisho naney'lwane, ngoba phela abantu manje sebebulile, sebelala ngisho naney'lwane ngenxa yakho ukuthi wena awufuni indoda isithatha isithembu. Wena baba onganelisi umkakho uzojola zakujolele ney'lwane. Njengoba bejola ney'lwane, bejola nezinja, belala ney'ngulube, belala namahashi, ney'mbongolo, nayo yonke lento le imsangano. So guys, ngishilo ngathi ngicela ukubheda. I-relationship ngesizulu ubudlelwano, usho ukuthi kuyadlelwana. Indoda yini? Ibhande, umtshelekwana, kuyatshelekwana. Mama, ubaba mangabe esefuna ukuthi akulamise, vuma usukwala, ngoba mawala uzolanywa ngendlela errong. Ithi akakulamise ngendlela eright. Ngiyabonga-ke. Qhubekani-ke ningithuke nithi ngiyabheda, nithi ngisakele, kulungile. Kodwa kusala iqiniso ngilikhulumile lizizwile. Sharp. Nginithanda ure.